ngai ngai jun Jubilee da aging tai Pathian mapui na changding kiniam pomin ahung huding olha ne sim som lagup komsa ni le som ni le ni gan sim ni le Kamjong district sunga Molvailup Baptist Church KBC number som la sigi in Krista hobung ki phudo kal kom som sigi le nga thin platinum jubilee hi pakai chu ka sung pi a hi ti thu pi mangcha a ke mangding a hitai Molvailup hobung hi achi sa pakai kum sang khat jako somdi legup olha chun pu patong ho kip le pu jam kholet ho kip lam kaina ata san mi som panna na pu do a hi hobung kum sim som sagi lengal thin na hi achi sa sang ni som ni lekhat olha achu an hling a hitan wanu hi sit na covid-19 je a pha cha na ki mang theilo a hi Hobung kumsim somsagi langa lenna platinum jubilee zanglum song hi Kuki Baptist Convention kewai puna alubu pen General Secretary Reverend Dr. M Thong Sai ho kemin hando na anei dinga hi hobung kumsim somsagi lenga hinna kin lopi mangkhom dingin muntina Molvailup hobung ngai lu zo se khusung a kon ana chau do ho chule Molvailup chanu munchum a king nei hole a in sung mi te ho ke zau lawa kin gon hi lol hing zo lo ding a hi ti gel puma hongkal song dingin ngai lut tim na to thwa he sa na hong kin nei a hi Jubilee ni kwa kimuto dingin hobung mi ten kanga azing uve